Yes, nongeye kubasuhuza mbaha ikaze mwe mwese tubana hano kuri Ibakwe Media TV. Uko bwije nuko bukeye tubona urukundo rwanyu, ni nayo mpamvu tudahwema kubagezaho amakuru. Ngiyi impamba y'amakuru yazindutse agezweho ku mutekano ku butaka bw'Iburasirazuba bw'igihugu cya Kongo ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Turibanda cyane muri access zitandukanye za Kivu y'Epfo ndetse na Kivu ya Ruguru. Amakuru agezweho aka kanya na makuru ateye intimba n'agahinda cyane bijyanye nayo tuza kwibandaho ari guturuka mu bice bya Minembwe, Imulenge n'ahandi hatandukanye. Ingabo z'u Burundi FDNB zifatanyije n'inkora amaraso za Fdlr, FDC ndetse na Wazalendo bongeye gukora ibintu bibabaje cyane cyangwa se biteye agahinda birebesheje amaso. Agahinda karakwica ariko kandi ukavuga uti nta kundi, ubwo ndagira ngo mbwira abasenga basengere abo mu Minembwe kubera ko ibyabo bikomeje kuba bibi cyane. Amatungo yabo, ubuzima bwabo, imibereho yabo, imihana batuyemo birumvikana ikomeje kuraswaho bidasanzwe n'igisirikare cya Kongo. Drone za kamikaze ndetse na CH-4 zikomeje kugaba ibitero karabutaka ku mihana ituwe n'abanyamulenge, biri guhitana abaturage batari bake, biri gusenya ibikorwa remezo, biri kwica amatungo y'abanyamulenge. Ibi bitero rero karahutaka byakomeje kugenda bivugwa cyane kuva mu rukera rwo ku munsi w'ejo. Ndaje mbibabwira ariko ubwo bafite imitima yoroshye rwose mwigendere kubera ko biteye agahinda cyane. Ingabo z'u Burundi FDNB biravugwa ko zazindukiye kujya kurimbura abanyamulenge, zikubitwa inshuro, zikubitwa n'inkuba zitazi iyo yariturutse, ariko kandi ngo zikubitwa n'inkuba itagira amazi. Ibyazibayeho reka nzimbabwire uburyo akebo kagiye wamugarura, urabyumvira hanga muri iyi nkuru gatanu ku kandi. Turakomoza ku mpuruza iri gutangwa n'abatari bake ku bikorwa bikorerwa abanyamulenge muri Kivu y'Amajyepfo. Ni inkuru ndende yanditswe n'ikinyamakuru Igihe yashyizwe ahagaragara, igaragaza umushakashatsi akaba n'umwe mu bahagarariye abanyamulenge Makuza Gilles waje kugaragaza uko ubuzima bw'abanyamulenge muri Minembwe buhagaze, agaragaza uburyo bugeramiwe n'ibikorwa by'ubwicanyi bikorwa n'ihoro ry'ingabo za leta ya Kongo. Ubwo birumvikana ni FDC, Wazalendo, Fdlr n'abacancuro bagiye n'abarundi. Ava imuzini muzingo rero ibyo bikorwa bibi biteye agahinda bikorerwa mu bice bitandukanye nko mu mijyi nka Uvira, ariko kandi na Minembwe birumvikana ibisasu bikomeje kugabwa ku batutsi n'abanyamulenge muri Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo. Byose yabikomojeho ariko kandi yavuze na byinshi mutari muzi tugiye kuba tugarukaho muri aya makuru. Turanyarukira imasisi turebera hamwe ko situation imeze. Imasisi naho havuzwe imirwano ku munsi w'ejo, hari uduce tw'ingenzi M23 yamaze kwigarurira mu buryo budasubirwaho, hakaba uduce tw'ingenzi muri Rubero M23 yamaze gusubiramo, byavugaga ko yaturekuye iwarikari naho nuko bimeze. Ubwo turabyibandaho turebera hamwe uko situation imaze kuba igenda. Ariko kandi muri access za Masisi hari n'akandi gace M23 iri kugera amajanja nyuma yo kwigarurira Humura na Mukowa muri groupement ya Nyamaboko ya mbere aha muri Masisi ni muri Kivu y'Amajyaruguru, ndetse biragwa ko rwose kuva ku munsi wo ku cyumweru tariki 29 kugeza amaginga ya M23 ikomeje kuvuna umuheha, ikongezwa n'iyigarurira ibice bigiye bitandukanye. Ubwo rero ibi byose turabikomozaho tubive imuzini muzingo. Imfu nitagwa muri yombi ry'abasirikare benshi ku Burundi nibyo byakurikiye iturika ryabereye i Bujumbura mu Burundi. Ibyabaye President Ndayishimiye yabikomojeho, biranyuranye n'ibyatangajwe n'umuvugizi w'ingabo z'u Burundi ari we Gaspard Baratuza. Ubwo rero turaje tubabwire rezilita nyuma ya biriya byose byabaye i Bujumbura, hanyuma ndabwira ko ni intsinzi ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri ubu buryo. Ahangaha u Rwanda byishimiye rwose, rugaragaza ko ari ibintu by'agaciro gakomeye nyuma y'uko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibonye qualification yo kujya mu gikombe cy'isi kigomba kuba muri uyu mwaka. Bikavugwa neza ko rero iki gihugu cya Kongo cyaharaniye mu buryo budasanzwe kugera kuri iyi ntego yo kwitabira igikombe cy'isi kizabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Mexique. Ni ibihugu bizakira iki gikombe ni mu mpeshyi y'uyu mwaka nyuma yo gusezerera igihugu cya Jamaica. Bari bahuriye mu mukino wa kamarampaka. Kongo rero yatsinze iki gihugu igitego kimwe ku busa, ni igitego cyatsinzwe na myugariro Axel Tuanzebe. Ubutumwa u Rwanda rwatanze turabukomozaho binyuze muri Yolande Makalo, n'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda, abinyujije ku rukuta rwa X Twitter, ashimira cyane uburyo ikipe y'igihugu ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yateye intambwe ishimishije,
bazatanga ubutumwa bukomeye tuza kuba dukomozaho. Ni mu gihe kandi ndaza kubabwira ko kuri ubu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatanze umwongereza washinjwaga uruhare mu gushaka guhirika Tshisekedi ku butegetsi. Murabizi kesi ya Christian Malanga yabaye mu kwezi kwa Gicurasi mwaka wa 2024. Turaza kubiva imuzini muzingo muri amakuru. Turakomoza kuri Fdlr igizwe hanini n'abasize bayo ku Rwanda muri jenoside yakorewe abatutsi. Ibyayo bikomeje kuba agaterera nzamba kanyina wa nzamba. Ejo muri Fdlr itangaza ko itangije operation zo kwigarurira cyangwa se gusubiza inyuma cyangwa se kwambura intwaro iyi Fdlr. Ariko kandi icyo Rwanda ruvuga ruragaragaza ko mu by'ukuri atari ibintu Kongo yakora. Nka Minisitiri Nduhungirehe ni Minisitiri w'Abanyamahanga n'Ubutwererane yagaragaje ko ibyavuzwe na Fdlr ku gusenya Fdlr ari amagambo gusa. Turabyibukiranya ariko kandi nkomoze no kubyatangajwe n'abandi bayobozi ku ruhande rw'u Rwanda. Ubwo nk'umuvugizi wungirije Uwera Jean Maurice yagize ati rwose tubaho igihe turebe ko biza gukorwa. Uwera Jean Maurice akomoza kuri Fdlr ati bashobora ko babonekewe rwose na mwuka wera, ubwo avuga ko mu by'ukuri uburyo Kongo yiyemeye gusenya Fdlr bishobora kuba ari umwuka wera wayibonekeye. Ako kandi icyizere kiragirwa ku mashyi. Hanyuma ubwo tugikomoza ku mutwe wa Fdlr, abatuye mu karere ka Rubavu mu mirenge ya Bugeshi ndetse na Mudende bakiriye abo miryango yabo babaga mu mashyamba yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo basubijwe mu buzima busanzwe barimo n'abahoze muri Fdlr. Mu bantu basezerewe mu kigo cya Mutobo ku ya 31 Werurwe bagera kuri 214, abarenga 160 nk'uko bivugwa nabo mu karere ka Rubavu gusa, mu gihe abantu 33 ari abo mu murenge wa Mudende. Perezida wa Komisiyo y'Igihugu yo gusezera no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare Nyirahabineza Valerie yashyikirije uyu murenge abaturage babo bavuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, agaragaza ko ari ibintu bishimishije kuba bemeye gutahuka. Akomeza agira ati uyu munsi rwose dushimishijwe cyane nuko aba bana bafashe iya mbere bakumvira inama za bagenzi babo babasabye ko bataha. Ni umunsi rero mukuru ukomeye kugira ngo umwana uheruka iwabo ku myaka 32 ishize yongere ahagaruke. Reka rero turebera hamwe ubusabe bwe. Nanone yanasabye abaturiye muri iyi mirenge ko cyane cyane ku mipaka kwirinda abashuka cyangwa se abashuka urubyiruko kuba bakwinjira mu mutwe nk'uyu wa Fdlr. Reka rero tubive muzini muzingo n'ahandi hari kuvugwa situation ikomeye cyane ku mutekano. Turahibara cyane turebera hamwe ibyari byo tubigarukeho 5 kuri 5. Reka ariko kandi tuze kurebera hamwe amakuru aturuka Igoma. Aka kanya ingendo zasubukuwe ku muhanda uhuza Butembo na Goma. Ibi rero nabyo turaje tubirebere hamwe. Igoma hari ibyishimo bidasanzwe, hagaragaye video abantu benshi bisi imyigaragambyo, ariko ni video y'abanyekongo bishimiraga intsinzi y'igipe y'igihugu ya Kongo. Bivugwa neza ko rwose ahangaha Igoma ni hamwe mu hantu hagaragaye ibyishimo cyane ndetse n'urukundo abaturage bafitiye ikipe y'igihugu. Ahangaha ukanabonera ubutumwa bukomeye cyane. Niba ikipe y'igihugu itsinze mu burasirazuba bwa Kongo bagaserebura, Kinshasa bagaserebura, niki gituma Kongo icaka cyangwa se Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko ibice byayo byose bidafatwa kimwe n'ubuyobozi. Ibyo byose rero benshi bahoze banabyibaza. Reka rero turebera hamwe aka kanya uko byifashe mu mujyi wa Goma ndetse muri iyi nzira yerekeza Butembo. Tubabwira uko situation imeze. Se watambuka uva Goma werekeza Butembo, wava Butembo werekeza Goma unyuze muri iyi nzira. Reka tuze tubikomozeho tubive umuzini muzingo 5 ku kandi. Yes, reka ntangirire mu Minembwe mbabwire akaga gakomeye kabaye ku ngabo z'u Burundi ubwo zari zigiye kumara abanyamurenge no kubarimbura mu buryo budasanzwe. Reka ntangire mbabwira ko urebye nk'amafoto y'izi nka nyabuneka uburyo biteye agahinda cyane. Nawe ubwawe agahinda karakwica nyine. Ubwo niyo bafite umutima ukomeye ahangaha ugomba gushenga barakubera ko ubirebesheje amaso uburyo inka ziryamye zitemba amaraso, zarashwe, zatemwe.
ziri mu mihana birumvikana ni hariya imurenge biteye agahinda cyane. Umutekano ukomeje kuzamba muri biriya bice bya Kivu y'Amajyepfo ndetse by'umwihariko mu burasirazuba bwa Kongo mu karere birumvikana, ariko mu Minembwe ho bikomeje guhumira ku mirari ahari muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru aturukayo arahamya igitero gikomeye cyifashishijwemo indege zitagira abapilote zizwi nka drone cyahitanye amatungo menshi y'abaturage y'Abanyamurenge. Ngira ngo murabizi ko nta munsi bwira tutababwiye kuri situation y'Umurenge mu Minembwe hariya, ntabwo bacya bataraye Rwantambi cyangwa se batagabweho ibitero, uryamye aryamira amajanja avuga ati biza kuba turabyakiriza yombi. Bamaze no gusa nk'ababyakira cyangwa se n'ababimenyera, ariko akabi ntikamenyerwa nyaboneka nuko ubura uko agira cyangwa se ubwo nukubura uko bagira. Birumvikana ko ubutabazi bubonetse habaho kwiruhutsa mu buryo budasanzwe. Aka kanya mu Minembwe amakuru agaragaza ko ingabo za Kongo ku munsi w'ejo zifatanyije na coalition yose birumvikana mu masaha y'igitondo ngo zabyutse zigaba ibitero bya drone bikomeye cyane, ngo byateye ibisasu mu nka z'abaturage hapfamo inka zirenga 61 mu gihe izindi zisaga 35 zakomeretse bikomeye. Biragaragara hangaha ni nyinshi ndetse biteye agahinda cyane. Amakuru yatanzwe n'umuturage wo muri Minembwe waganiriye n'imboni yacu yemeza uburemere bw'iki gitero, agira ati mu ijoro ryakeye barashe inka zirenga 61 zirapfa, izindi zirenga 45 zirakomereka bikabije. Ibitero kandi byabereye mu gace ka Lundu kari hafi ya centre ya Minembwe, bikaba byiyongera ku bindi bimaze iminsi bigabwa mu bice bitandukanye birimo Gitavi, Gakenge, Kalongi, Kalingi ndetse na Bidegu. Ibice rero iki cyumweru kiranzwe n'ibitero byagiye bigabwa muri ibyo bice ndetse byagiye bigira ingaruka zikomeye cyane ku baturage ndetse n'ibyabo. Ibyabaye ku ngabo z'u Burundi rero, amakuru aturuka imurenge ahangaha arashimangira agahinda gakomeye ingabo z'u Burundi zahuye nako. Amakuru y'uko rero twahamirijwe aragaragaza ko hangaha mu misozi miremire y'Umurenge mu by'ukuri mu masaha y'igicuku cyo kuri wa gatatu ingabo z'u Burundi hamwe n'iza Repubulika Demokarasi ya Kongo Fdlr ngo zigamije kurimbura Abanyamurenge ndetse no kwangaza Abanyamurenge zaraye zikubiswe mu buryo butunguranye, nazo ngo ntizizi nkuba zikubise aho yaturutse ndetse ntizizi niba yari ifite amazi, byashoberanye. Amakuru yizewe atangwa avuga ko mu rukera rwo kuri wa gatatu tariki ya 2 Mata mu bice bya Rubemba, Gakenke ndetse na Mikenke muri secteur ya Itombwe ingabo z'u Burundi n'iza Kongo Fdlr zahuye n'ibitero bikakaye byabaye ngo zagabye ngo zaje ziprovoka coalition iri huriro AFC M23 ngo coalition yaje iba provoka hanyuma birangira M23 ndetse na twirwaneho. Hanga gusa biragaragazwa ko ari twirwaneho yahabaye ngo yabashije kubarasa ibasubiza inyuma mu buryo budasanzwe. Umwe mu baturage bo muri kariya gace ati guhera mu masaha ya saa 9 z'urukerera na saa 11 z'igitondo ingabo zarimo zihondagurwa n'ibisasu bya drone, ati abenshi bapfuye abandi barakomereka, atubu abasigaye bari ahitwa ngo ni mu Kiborogo. Niko bavuze ahangaha. Nubwo umuturage utagaragaje neza cyangwa se atagaragaje neza abagabye ibyo bitero ku ngabo z'u Burundi n'iza Kongo Fdlr, amakuru amwe agaragaza ko drone y'ingabo za Kongo ishobora kuba yarayobye igaba bitero ku ngabo zabo n'iz'u Burundi. Ku rundi ruhande ariko abakoze icyo gitero ntibaramenyekana mu buryo buhamye. Ikindi kigaragara nuko ngo ku mugoroba wa tariki 31 ubwo ni kuwa kabiri buri buke ari kuwa gatatu, ni kuwa mbere biri buke ari kuwa kabiri, drone y'ingabo za Kongo yateye ibisasu mu matungo y'Abanyamurenge, aho ndetse iyo drone yishe inka 61 nkuko natangiye mbabwira, izindi nyinshi zirakomereka. Ubwo rero nubwo ngo gukoresha drone bikwiye kwitonderwa, ibikorwa byongeye gutera impungenge ku mutekano w'akarere k'Umurenge ndetse no ku mibereho y'abaturage muri rusange. Ubwo rero abahuruza barahuruza bati ibiri kuba ku baturage bahariya na kamaramaza ntibisanzwe ndetse biteye agahinda ntibyamenyerwa. Hari gutanga impuruza mu buryo bumwe cyangwa ubundi abantu bamwe ndetse n'abandi, nk'ubwo reka turebera hamwe bitangazwe n'umushakashatsi akaba ari umwe mu bahagarariye Abanyamurenge yitwa Makuza Jules, yagaragaje uko ubuzima bw'Abanyamurenge muri Minembwe bugeramiwe n'ibikorwa by'ubwishanyi bikorwa n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa.
ku ihuriro rya AFC M23 ryava mu mujyi wa Uvira nyuma yo kubisabwa n'abahuza umunsi ku wundi. Minembwe iri mu kaga gakomeye, iraswaho na za drone zica abatutsi umunsi ku wundi ndetse no kurasa imbunda ziremereye. Makuza agaragaza ko akaga abanyamurenge barimo bagaterwa cyane n'ingabo z'u Burundi, Fdlr ndetse n'ingabo za leta, kandi bishimangira ko ari umugambi wateguwe wo kurimbura abo ngoko bw'abatutsi. Hanyuma yerekanye ko abarundi bafite gahunda yo kurimbura abatutsi b'abanyekongo, ari nayo mpamvu bashyize Minembwe mu kaga gakomeye. Ati nta mutekano twigeze dusaba abarundi, kuko igihe cyose baje bari bafite gahunda yo kutwica no kuturimbura. Kuva bageze muri kiriya gihugu amapfa yariyongereye, ubuzima bwabaye bubi cyane. Umunyamurenge rero yagiye ahantu atigeze aba mu buzima bubi kugeza uyu munsi. Agaragaza ko ibiri gukorerwa mu Minembwe ari imwe mu nzira ngo ni mu nzira yayo yo kwicisha abantu inzara, bukaba n'uburyo bukoreshwa n'abafite umugambi wa jenoside. Ati ni imwe mu nzira y'abakora jenoside bakoresha ngo ni imwe mu nzira y'abakora jenoside bakoresha kugira ngo abantu nutishwe n'urusaso yicwe n'inzara, yicirwe n'indwara aho ari. Ati niba ubuza abantu kubona imiti, abagore babyara ntibabone aho babyarira, abana bavuka ntibabone imiti, abarwayi ntibashobore kwitabwaho, uwo mugambi nta kindi ubugamije ni ukwica abo bantu. Iyi ni intabaza iri gutangwa n'uyu mushakashatsi. Agasobanura ko rero kandi mu by'ukuri ubwo AFC M23 yafataga umujyi wa Uvira mu Kuboza mwaka ushize, abanyamurenge babonye agahenge, ariko nyuma yo kwikuramo ibintu byahise bisubira ububisi. Nyuko nyuma y'uko M23 irekuye umujyi wa Uvira, ibintu byasubiye irudubi. Ati aho AFC M23 iviriye muri Uvira, noneho mu by'ukuri bazamukanye ubukana burengejeho. Hariyo amabatayo ya Fdlr, hariyo amabatayo y'abarundi atagira ingano, hariyo Fdlr. Abo bose rero nta kindi bakora, bakoresha drone ku manywa na nijoro, bakoresha imbunda zirasa zikarimbura. Yagaragaje ko badatinya kurasa abasaza n'abakecuru barengeje imyaka 100, abana b'impinja, kurasa insengero, guca iminara yitumanaho ndetse n'ibindi. Ati ubu ibintu bimeze nabi cyane, umunyamurenge utishwe n'isasu aricwa n'inzara, indwara n'ubuzima bubi bwo kuba mu bihuru. Hari n'ibintu ndengakamere biri kubera hariya mu Minembwe. Akomeza agira ati jenoside iri gukorwa ntabwo ari ikintu cyihishe kigaragarira buri wese. Turatekereza ko Imana nica inzira ibi bigaragara, wenda raporo zizakorwa, ariko ni ikibazo gikomeye. Isi igomba guhaguruka ikumva, ufite icyo yakora wese agahaguruka akagikoraho, kuko ni ikibazo kitagifite igaruriro kandi ni umugambi umaze igihe utegurwa. Yerekanye ko perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye afite ingabo nyinshi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zigamije kugarura umutekano, ahubwo ngo zigamije kurimbura abaturage. Ati ntabwo yabishobora kuba, kuko si wo mutima afite. Umutima afite si uwo gukiza, ni uwo kwica. Ntabwo wajya mu biganiro rero, ati ntabwo wajya mu biganiro wafasha abantu guhura ari wowe urwana. Ni ukuvuga ko mu by'ukuri ntabwo washaka amahoro ari umwe mu barwana. Ati ntibishoboka. Hanyuma yongeraho ati ntabwo ntekereza ko Ndayishimiye afite umutima wo kurangiza intambara, kuko ntabwo mu by'ukuri afite ubwo bushake. Ubwo afite nubwo kurwana, kwica, kubuza amahoro, kwambura, kuko inka z'abanyamurenge ari kurasa mu Minembwe ni ukwica kabiri. Iyo wiciye umuntu ukamumaraho umutungo ni ukumwica kabiri, n'usigaye yicwa n'inzara. Yagaragaje ko nubwo Ndayishimiye yagaragaje ko ubuyobozi bwa African Union mu by'ukuri azarangiza intambara yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bitashoboka kuko nawe ayigiramo uruhare. Ati nta kintu mbona nshobora gukora rwose keretse abarokore nanjye ndiwe. Nemera ko umuntu ashobora guhinduka mu buryo budasanzwe, wenda ahindutse mu ijoro. Ati wenda ahindutse iri joro akagendererwa na Nyagasani, agahindura umutima, agahamagara ingabo ze zigataha.
agasaba imbabazi akanagaragaza ukuri kw'ibiri kubera hariya. Yasabye kandi abarundi kuvana ingabo zabo ku butaka bwa Kongo kuko zikomeje kwijandika mu bwicanyi. Yerekanye ko nubwo amahanga asa n'acecetse hatazabaho cyangwa se hatazabura ababiryozwa kuko ibiri gukorwa ari jenoside ndetse n'ibyaha byibasiye inyokomuntu. Uyu rero mu by'ukuri ni umushakashatsi akaba n'umwe mu bahagarariye abanyamurenge yitwa Makuza Jile, akomoza ku buzima bw'abanyamurenge muri Minembwe, anagaragaza uburyo bakomeje kugeramirwa n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi by'ingabo za guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aho rero ni muri Kivu y'Amajyepfo. Reka tugaruke gato muri no Kivu, duhere muri Lubero. Ifatwa ry'abayobozi babiri ba FEC bafatiwe n'abarwanyi ngo ba M23 imiriki rikomeje guteza impungenge. Ikinyamakuru Actualité PSD kibangamiye ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa ryo cyatangazaga, ndetse ni ibyo bivugwa ko byakozwe na M23. Yes, perezida ndetse n'umwungirije w'ishyirahamwe ni ry'abacuruzi n'inganda muri Congo FEC imiriki muri teritwari ya Lubero muri Kivu y'Amajyaruguru ngo bafashwe rero ku wa kabiri tariki 31 Werurwe, bafatwa n'abarwanyi ba M23. Abayobozi ngo ni Sami Mukobo ndetse na Musubawo Kamate Misimbo. Amakuru rero aturukaho byabereye avuga ko bafatiwe miriki mbere yo koherezwa ikirumba, avuga ko bafungiwe kugeza na magingaya. Nk'uko amakuru abivuga, bakekwaho gukorana n'abarwanyi ba Wazalendo. Icyakora ibyo baregwa ntibirashyigikirwa n'ibimenyetso byashyizwe ahagaragara. Iri fatwa ryateje impungenge zikomeye mu miryango iharanira uburenganzira bwa muntu. Iyi miryango irahamagara cyangwa se iramagana ibyo mu by'ukuri ifata nk'ikorwa ry'ifungwa ryibasira bifata nk'ikorwa ry'ifungwa ryibasira abasivile bari mu bice bigenzurwa n'inyeshyamba. Barasaba kandi ko hakubahirizwa amategeko mpuzamahanga agenga intambara, cyane cyane arengera abasivile mu bihe by'intambara. Ibi rero bibaye n'uburi mu gihe muri aka karere gasanzwe karimo umutekano muke. Mu minsi ibiri ishize gusa umuforomo mukuru w'ikigo nderabuzima cya Karembe muri teritwari ya Masisi ndetse n'umuhuzabikorwa wa Croix Rouge muri ako gace nabo bari bafashwe n'izo nyeshyamba ngo za M23, nk'uko bitangazwa n'abo ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa. Ngo rero byakekwaga ko mu by'ukuri bakekwagaho ibyaha nk'ibyo byo gukorana na Wazalendo. Ubwo rero abageze societe civile bakavuga ko gukomeza gufatwa kw'abantu gutyo byongera impungenge ko hashobora kuba ari igitutu kiri gushyirwa ku nzego z'abasivile n'imiryango itanga ubutabazi mu duce twugarijwe n'intambara. Ubwo rero barasaba ko hafatwa ingamba zo kubahiriza uburenganzira bw'abafashwe, harimo no guhabwa uburenganzira bwo kurengerwa, kwiregura mu buryo buboneye no kurekurwa mu buryo nta bimenyetso bibashinja bibonetse. Ahangaha rero akaba ari mu mujyi mu bice bya teritwari ya Lubero. Muri no Kivu kandi ku muhanda uhuza Butembo na Goma, ibigo bitwara abagenzi byasubiye mu kazi mu by'ukuri. Bikavuga ko byari bimaze iminsi imyigaragambyo rero ngo baje kuyihagarika. Ibigo bitwara abagenzi bikorera ku murongo uhuza Butembo na Goma byatangaje ko bihagaritse imyigaragambyo guhera ku munsi w'ejo. Ni nyuma y'icyumweru bihagaritse ingendo ku muhanda route nationale nimero 2. Iyi myigaragambyo rero yari yatangijwe n'abatwara imodoka mu by'ukuri bigaragambyaga ku bibazo by'umutekano muke n'imihanda yangiritse cyane muri Parc National ya Virunga, ifatwa nk'ahantu hateje ibyago byinshi ku bayinyuramo uko bwije no bukeye. Mu mpamvu rero nyamukuru zatumye mu by'ukuri bafata iki cyemezo harimo kwangirika gukabije kw'imihanda ndetse no kwiyongera kw'ibitero by'abagizi ba nabi muri ako gace gafite akamaro kanini. Imyigaragambyo yagize ingaruka zikomeye ku bikorwa by'ubucuruzi n'ingendo mu mujyi wa Goma na Butembo. Ni aho kandi abashoferi benshi bari bahagaritse akazi kubera umutekano muke n'imihanda mibi. Rero mu bigo bimwe na bimwe wasangaga ibikorwa bitameze neza, abashoferi bamwe bicaye mu modoka zabo, abandi ku ntebe nta kazi bafite. Mbega byari ibibazo bikomeye cyane. Hanyuma muri teritwari ya Masisi ku munsi w'ejo havuzwe imirwano, ndetse imirwano ikomeye cyane. Bikavugwa neza ko yanazindukiye ku muryango rwose hagati ya M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo muri Showa.
ni mu gace kitwa ngo ni Showa. Showa rero ni agace gaherereye muri groupement ya Oso Banyungu muri teritwari ya Masisi ni muri Nokivu. Amakuru angeraho neza aratangaza ko urusaku rw'intwaro ziremere n'izoroheje byumvikanye cyane kuva mu gitondo cya kare ku munsi w'ejo, byangije bikomeye amarangamutima y'abaturage ndetse byateje n'urujijo kandi byateye impungenge zikomeye mu baturage b'abasivile bo muri ako gace. Nk'uko amakuru abigaragaza rero, urubuga Actualité twarwa nahoze mbona rubivugaho ruragamiye kuri leta ya Kinshasa, ariko ngo iki gitero cyagabwe n'abarwanyi ba M23 ngo bashakaga kongera kugenzura ako gace k'ingenzi ka Showa muri teritwari ya Masisi. Ubwo rero ngo iki gitero ni kimwe mu ngamba zagutse za M23 ngo zo kwagura akarere igenzura muri Masisi. Kugeza ubu rero abapfuye ntibaramenyekana ngo ni bangahe, abakomeretse ntibaramenyekana ngo ni bangahe, abafashwe matekwa, intwaro zafashwe ntabwo zigeze zimenyekana ngo zitangazwe, yaba ku ruhande rwa M23 ndetse n'aduyi bari bahanganye nta wamenya amakuru y'abatakaje abasirikare cyangwa se n'ibikoresho birumvikana. Ubwo ariko muri teritwari ya Masisi rumaze iminsi rukinga babiri, hamaze iminsi havugwa intambara yari akasamutwe hagati y'impande zombi, havuzwe tombeje wundi ku cyumweru nyuma y'ifatwa ry'agace ka Humura na Mukowa. Utuduce dufitwa n'abarwanyi ba M23 birukanyemo Fdlr ndetse na Wazalendo, aho byabereye baravuga ko rwose n'aka kanya bafite ubwoba ko imirwano ishobora kuza gukomeza kuko coalition iri mu gace kari hafi aho kitwa ngo ni Rutoboko. Aka gace rero kakaba gafite akamaro gakomeye, kari muri axe zegera Ngururu, kandi kagace ka Ngururu nako kaba kagerwa cyangwa se gafitwe na M23 nk'uko amakuru abivuga. Iyi Rutoboko rero ifite akamaro kanini mu bya gisirikare kuko ikoreshwa ngo nk'ikigo cy'ibikoresho ingabo za leta zifashisha. Rero aka gace nako kari mu kaga kuko M23 bizi neza ko ibi bikoresho bideployingwa n'amakajugujugu hariya muri Rutoboko ngo byifashishwa mu kugaba ibitero ku baturage. Ubwo rero aka gace nako nyuma y'uko M23 ifashe uduce nka Humura, Ngururu n'utundi dutandukanye twegereye iyo Rutoboko, rwose ubwoba bwatangiye kuba bwose ko iyi Rutoboko nayo ishobora kuza gufatwa n'abarwanyi ba M23. Mu gihe ariko Rutoboko aka kanya iracyarimo abo ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa. Hanyuma reka noneho turebere hamwe ibiri kuvugwa i Bujumbura mu Burundi. Turiyambaza ibyatangajwe na Perezida Ndayishimiye. Ibyabaye mu Burundi mwarabyumvise, mwumvise inkongi y'umuriro, mugira urwikekwe icyayiteye ngo M23 yarasheyo, ngo yarashe ububiko bw'ibikoresho byabiherutse kugurwa muri Serbia bikabikwa hari i Bujumbura. Ariko ibyatangajwe na banyirubwite nibyo ngira ngo turebere hamwe tutitaye kubiri kuvugwa cyane ku marezo sosiyo, kubera ko akenshi usanga harimo n'ibinyoma bigiye bitandukanye. Ubwo rero mba ngira ngo mu by'ukuri tugende duhana amakuru kandi y'ukuri azira ibihuha. Ubwo rero turiyambaza ibyatangajwe na Perezida Ndayishimiye w'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye wagaragaje mu by'ukuri ko ibi byabaye, ariko kandi anatangaza inkuru nge nakwita y'incamugongo, ashimangira ko uyu muriro cyangwa se inkongi y'umuriro hari abo yishe, hari nabo yakomerekeje, hari n'abavuze ko rwose Perezida Ndayishimiye yahunze iki cyago ngo ahungira kure, ariko saka kanya ubwo ababitangaje bari mu kuri. Perezida Ndayishimiye rero w'u Burundi yagaragaje ko hari abagize ibyago nyuma y'inkongi y'umuriro yaraye yibasiye ahabikwaga intwaro mu kigo cya gisirikare giherereye mu mujyi wa Bujumbura. Abinyujije kuri X rero Ndayishimiye ati nihanganishije abagize ibyago biturutse ku muriro wadutse mu bubiko bumwe bw'ikigo cya gisirikare kiri muri zone Musaga. Aha ati rero duhumurije abarundi bose. Ndayishimiye kandi muri ubu butumwa yanditse saa 7:11 zo mu ijoro ryo kwa kabiri kira kwa gatatu, yavuze ko rwose inzego z'igihugu cye zari mu kazi ko kureba uko ibintu byasubira mu buryo. Ahagana amasaha saa 1 z'umugoroba ku munsi wa kabiri tariki 31 Werurwe nibwo mu kigo cya gisirikare cya Musaga giherereye mu majyepfo y'umujyi wa Bujumbura
hagaragaye haka umuriro mwinshi waturukaga cyangwa se waje ukurikirwa no guturika gukomeye kw'ibisasu byinshi. Ubwo rero ituruka ryamaze byibura amasaha hafi 3 ryumvikana mu mujyi wa Bujumbura, ibyaciye igikuba mu batuye muri uyu murwa mukuru w'ubucuruzi w'u Burundi. Umuvugizi w'ingabo z'iki gihugu General de Brigade Gaspard Baratuza abinyujije ku mbuga nkoranyambaga yatangaje ko inkongi y'umuriro ngo watwitse ikigo cya gisirikare cya Musanga cyatewe n'umuriro w'amashanyarazi. Mu masaha ya 4 z'ijoro rero Baratuza yatangaje ko umuriro wari wadutse mu bubiko bw'ibikoresho bya gisirikare mu kigo cya gisirikare kiri hariya ku Musaga, watumye ngo humvikana ibisasu bituragurika mu mujyi wa Bujumbura, ubusa n'uwamaze kuzima mbere yo gusaba abantu gutaha mu ngo zabo nkuko bisanzwe. Ubwo rero ibyo byose ni biri gutangarizwa mu gihugu cy'u Burundi, igihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Ariko kandi ikindi kintu namenye ntafitiye gihamya, ariko ni byatangajwe na bamwe mu Barundi bari hariye Bujumbura, ngo muri ibi byose hapfuye abarenga 72 b'abasoda b'u Burundi bapfiriye muri iyi depo, ndetse depo y'ibirwanisho, iyi depo y'ibirwanisho rwose ijya gushya, ngo hari drone bivugwa neza ko ndetse nk'ubwo ngo hari harimo n'ibikoresho bishya byaguzwe mu gihugu cy'Ububirigi ngo byangiritse bikomeye n'ibyarimo byose. Ngo hari drone bariko bagerageza kuyihagurutsa cyangwa se kuyishyushya ngo itware bombe, ubwo aho yari igiye kubomboreza ntimumbaze, gusa ni mu burasirazuba bwa Congo, icire kuri gisasu muri camp militaire, niho yari kuri gisasu, ngo ni nacyo cyabiteye rwose. Aka kanya rero ibitangazwa na buri ruhande, ngo ndavuga President Ndayishimiye ndetse n'umuvugizi w'igisirikare Gaspard Baratuza, ntago bahuriza ku kuri nyako guhari, ibishobora gukomeza gushyira abantu mu rujijo n'amagingaya. Hanyuma reka noneho turebera hamwe byinshi kuri Fdlr, uyu mutwe wasize uhekuye u Rwanda muri jenoside. Ubwo ariko sinabura kukubwira cyangwa se kubanza kukumenyesha ko ahangaha rwose hari byinshi biri kugenda bitangazwa. Ni mu by'ukuri u Rwanda turaje turebere hamwe ibyo rwatangaje nyuma y'uko Kongo igiye mu gikombe cy'isi cy'amakipe y'ibihugu. Yes, ubwo rero birumvikana ko u Rwanda rwagaragaje ko ari ibintu byo kwishimirwa cyane. Hanyuma ubwo twari tuvuze, ubwo tugarutse mu Burundi gato, twari tuvuze ku byabaye nyine n'ubundi ku mugoroba wo ku munsi wa kabiri. Ariko ibyatangajwe na President Ndayishimiye biragaragaza ko hari abapfuye ndetse benshi, ndetse amakuru aturuka mu gihugu cy'u Burundi ku rundi ruhande aravuga ko abasirikare babarirwa muri 40 batawe muri yombi nyuma y'iriya nkongi y'umuriro. Ubwo rero hagiye gukorwa iperereza ngo hamenyekane niki cyateye iriya nkongi y'umuriro, ari nayo mpamvu bagera kuri 40 bamaze kuba batabwa mu mvuto aka kanya, niko cyangwa se nicyo navuga. Hanyuma reka turebere hamwe Kongo yatanze umwongereza. Uyu mwongereza mu ijoro ryo ku itariki 19 Gicurasi 2024 nibwo itsinda ry'abakomando bipfutse mu maso binjiye mu ngoro y'umukuru w'igihugu cya Kongo bashaka kumuhirika ku butegetsi nyuma yo gutera coup d'etat, bikanga ubwo bateraga urugo rwa perezida w'inteko ishinga amategeko y'icyo gihe ariwe Fdlr Kamere. Rero izo kesi ziracyavugwa na magingaya, hari abagifunze. Hari umuntu rero w'umwongereza ufite ubwene n'igihugu bw'Ubwongereza Kongo yamaze mu by'ukuri yatanze ushinjwa n'ubundi ruhare mu gushaka guhika Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Ubwo birumvikana ni kwikubitiro abanyamahanga batandatu bari mu bantu bafashwe bashinjwa kugira uruhare muri uwo mugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi bwa Tshisekedi. Umwaka ushize rero abanyamerika 3 boherejwe gufungirwa iwabo, kandi biteganyijwe ko urubanza rwabo ruzatangira muri Amerika muri Mata uyu mwaka. Hagati aho kandi Ububirigi bwahawe umwene gihugu wabwo Jean-Jacques Wondo, umubirigi ukomoka muri Kongo. Ni muri urwo rwego rero umwongereza Yusuf Ezangi ukomoka muri Repubulika Demokarasi ya Kongo nawe yoherejwe mu Bwongereza nk'uko inkuru dukesha RFI ibivuga. Hanyuma
kuwa kabiri tariki 31 yakubaho yarafungiwe bitegetswe na Presidence ya Congo kugeza mu gicuku cyo kuri wa kabiri rero ushize bikavugwa ko uyu mugabo uvugwa ko yari nimero ya kabiri mu itsinda ryafashe ingoro ya President muri 2024 yarategereza ngo yarategereje indege ko imujyana mu Bwongereza igera ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Njili. Yes, nibyo ngibyo. Hanyuma ikindi twavuga, u Rwanda rwashimiye Repubulika Demokarasi ya Kongo kwinjira mu gikombe cy'isi bahirukagamo kera rwose. Guverinoma y'u Rwanda rero yashimiye ikipe y'igihugu ya Repubulika Demokarasi ya Kongo LE2.4IGIKUBA nyuma yo kubona itike y'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru 2026. Iyi kipe yabonye itike yo kuzakina ririya rushanwa rizabera mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada na Mexique mu mpeshyi y'uyu mwaka nyuma yo gusezerera Jamaica bari bahuriye mu mukino wa kamarampaka. Yatsinze igitego kimwe ku busa, ni igitego cyatsinzwe na myugariro Axel Tuanzebe muramuzi cyane kinye mu gihugu cy'Ubwongereza. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makaro habije ku rubuga rwa X ozari Twitter yashimiye mu by'ukuri uburyo ikipe ya Kongo igizwe n'abakinnyi baturutse mu bice bitandukanye yashoboye kurangwa n'ubumwe. Ati umupira w'amaguru ni mwiza cyane kuko ikipe igizwe n'abantu baturutse mu ntara zitandukanye bavuga indimi zitandukanye kandi bafite inkuru zitandukanye bashobora kwambara umwambaro umwe bagatuma rwose igihugu cyose kigira inzozi. Uwo mwuka rero burya mu by'ukuri uwo mwuka w'ubumwe ni uw'agaciro gakomeye cyane ku buryo rwose utagomba guhindurwa urwango. Ati turabashimira Fimbo. Uyu ni umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makaro. Yes, hanyuma Uwera Jean Maurice we yagize ati uyu ni umuvugizi wungirije. Ati Leopard bahagurutse bahagarariye Afurika, turashima Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni mujye wo guhagararira neza umugabane wacu ku rwego rw'isi. Ni Kongo Kinshasa yerukaga mu gikombe cy'isi mu myaka 52 ishize, iri mu itsinda K isangiye n'amatsinda y'ibihugu nka Portugal, Colombia ndetse na Uzbekistan. Ese Kongo ifite amahirwe kuzarenga amatsinda hari Colombia ndetse na Portugal ya Cristiano Ronaldo? Ni ikibazwa ariko nabyo binanashoboka nta wamenya. Ubwo rero nukubihanga amaso. Hanyuma reka turebere hamwe noneho ibya Fdlr. Ejo bundi Kinshasa City tugiye gusenya Fdlr ndetse rwose tugiye kuyirandura. Twatangije n'ama operation tugomba kubahiriza amasezerano ya Washington. Minisitiri Nduhungirehe ni minisitiri w'abanyamahanga n'ubutwererane yatangaza ko rwose gahunda yo kubahiriza amasezerano y'amahoro yashyiriweho umukono Washington ku ya 4 Ukuboza bisaba gukora ibikorwa bifatikaho kubivuga mu magambo no gutanga amasezerano atazasohozwa. Yabitangaje nyuma y'uko Fdlr ku itariki 29 Werurwe yatangaje ko yohereje umugaba wungirije Kisangani ngo atangize ibikorwa byo kwambura intwaro abarwanyi ba Fdlr. Hanyuma Kongo yavuze kenshi ko uyu mutwe wa Fdlr u Rwanda ruyishinja gukorana nayo ari urwitwazo. U Rwanda ngo rukerekana ko mu by'ukuri abarwanyi barwo b'uyu mutwe wa Fdlr bari mu ngabo za Kongo Fdlr haba ku rugamba mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa ndetse bamaze n'igihe rwose bigisha ingengabitekerezo ya jenoside. Hanyuma reka mbabwire ko umugaba mukuru wungirije w'ingabo za Kongo Lieutenant General Nduluja Kesharigonza ku 29 Werurwe yagize atya rwose abwira itangazamakuru ko yoherejwe mu burasirazuba bw'igihugu mu gace ka Kisangani n'ubundi mu bikorwa byo gutegura ibikorwa byo kwibasira Fdlr. Ariko ukibaza utese ibi ni ryari koko bigenze bite? Ninde wababaroze? Ni iki cyatuma Fdlr isenywa ndetse bigizwemo uruhare na guverinoma ya Kinshasa? Minisitiri Olivier Nduhungirehe rero yaje abikomozaho ati mu by'ukuri Minisitiri Nduhungirehe anyuze ku nkuru yasohowe na RFI ivuga ko cyangwa se ibivuga ku byo Kongo yavuze byo kwambura Fdlr intwaro rwose yavuze ko amasezerano atazubahirizwa mu magambo ahubwo ari mu bikorwa. Atari n'ibyatangajwe na Minisitiri Nduhungirehe
ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Uwera Jean Maurice nawe yabikomojeho n'umuvugizi wungirije yatangaje ko ngo ibiherutse kuvugwa n'ingabo za leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo byo kwambura intwaro umutwe w'iterabwoba Fdlr atari byo guhita byizerwa ahubwo ko igikwiriye ari ugutegereza hakarebwa niba koko hari ikizakorwa. Aganira n'abanyamakuru ku ya 31 Werurwe mu kigo cya Mutobo gishinzwe gusubiza no gusezerera abahoze ari abasirikare, Uwera yagaragaje ko abantu 214 basubijwe mu buzima busanzwe barahoze mu mitwe yitwaje intwari irimo na Fdlr, bashimangira intambwe ikomeye ikwiye guterwa mu gushakira amahoro akarere k'ibiyaga bigari. Asobanura ko kuba Fdlr ikiri muri aka karere biteza akaga n'ibibazo by'umutekano muke. Ati ni ikikwereka ko Fdlr ahubwo ubu igihari kandi ari bwimaze kongera kugira imbaraga kuruta uko yahoze. Ejo bundi mwese mwabonye umuvugizi w'igisirikare cya Congo FARDC Sylvain Kenge afite imvugo zimenyerewe cyane nk'amategeko y'abahutu mu myaka ya kera. Biriya bikwereka ko Fdlr itakiri igisirikare gusa nk'uko twabitekerezaga cyangwa se umutwe witwaje intwaro, ahubwo yabaye n'ingengabitekerezo iri no muri guverinoma ya Kinshasa. Yerekanye ko kuba General Kenge ashobora gutangaza amagambo nk'aya yavuze akaba atarigeze ahabwa ibihano bishimangira ko ingengabitekerezo ya jenoside n'urwango byamaze guhabwa intebe mu butegetsi bwa Kinshasa. Ati niba umuvugizi w'igisirikare ashobora kubivugira kuri televiziyo y'igihugu nta na hamwe kugeza n'ubu, iriya akaba ari imvugo Fdlr yahoranye mu myaka 30 ishize, bikwerekwa icyo imaze kuba cyo mu karere. Ntabwo yarandutse ntiyagabanyutse, ahubwo nibwo iri gukura. Asobanura neza ko u Rwanda cyangwa se ko kuba u Rwanda rwemera kwakira batashye bavuye mu mashyamba ya Kongo bagasubizwa mu buzima busanzwe byari bikwiye kuba urugero ku buryo bwo gusenya burundu umutwe wa Fdlr. Ati ibi leta y'u Rwanda ibiri gukora ni intambwe imwe mu zishoboka yo gushakira amahoro kano karere, kukaba bose mu by'ukuri n'abana bari abarwanyi binjiye mu buzima busanzwe bw'igihugu bagiye gutangira kwiteza imbere. Ni ibikwereka ko hari byinshi twakora bishoboka bikaba mu by'ukuri byaba n'urugero mu karere ariko bidakorwa. Yes, hanyuma ni Fdlr. Hanyuma ni umutwe uteje impungenge birumvikana. Abaturage bo mu karere ka Rubavu rero mu mirenge ya Bugeshi ndetse na Mudende bakiriye abo miryango yabo babaga mu mashyamba yo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo basubijwe mu buzima busanzwe barimo n'abahoze muri Fdlr. Mu bantu basezerewe rero mu kigo cya Mutobo ku ya 31 bagera kuri 214, abarenga 160 nabo mu karere ka Rubavu gusa, mu gihe abantu 33 ari abo mu murenge wa Mudende. Yes, ngayo nguko rero reka mbashimire cyane kubana natwe muri amakuru yo muri iki gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki 2 Mata 2026, 5 kuri 5 hano kuri Ibakwe Media TV. Turakomeza kubana.